Afrika imaze imyaka ingahe ihabwa inkunga 78. Iryo terambere uko uravuga rizaza nyuma y'imyaka 78, ariko no mbabwire muri Afrika ukuntu nyine iyo ugaburirwa udatekereza. Hari ibihugu nanagiyemo nanasuye, nguhu urugero, hari nka Congo Brazza, hari nka Gabon, hari nka Centre Afrique, ni ibihugu abanyarwanda benshi bazi. Urugero Centre Afrique niho nagiye nyuma, naho namaze iminsi. Ni igihugu gifite ubutaka bwiza, na Congo Brazza ifite bwiza, na Gabon gifite kinini kidatuwe, kuko Centre Afrique iruta u Rwanda inshuro 23 kandi ituwe na miliyoni 4, nuko bafite ubutaka bwinshi. Ni kubera iki badahinga? Politique ya France kuva kuri de Gaulle aho ati bari abantu mubagaburire ntibabura icyo barya, ariko mubangishe ntibakure. Imyaka irenga 70 Afrika ihabwa inkunga, tuvuge ko kwigobotora inkunga ni mu myaka 1, 2, 3, 4 cyangwa n'urugendo n'ubundi bigaragaza ko ari bya bindi ubwo ngo n'urugendo rukomeje rutari vuba. Iyo mubari imyaka y'igihugu ntiruka bari amezi 12. Imyaka y'igihugu umwaka umwe n'imyaka 30 ni generation. Ubu uyu munsi generation y'uyu munsi, iyi myaka tumaze ntitekereza nk'imyaka ya mbere ya 94. Generation ibitekerezo kundi. IS ifashe independence Burkina Faso, Niger, Mali zari zimaze imyaka iyo 78 nkubwiye mu bukoloni. Ariko reba iyo generation, natwe rero iyi Grand Lac, iyi generation ishobora gutekereza neza ku buryo tukabivamo vuba nka kuri ya IS yayivuyemo. The Zoom TV 24, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Turi kumwe na Dr. Lusa Bagirishya, tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane yo kwigira kwa Afrika, ariko tuyirebeye ku nkunga n'imfashanyo duhabwa n'amahanga. Nyakubahwa Dr. Lusa Bagirishya, mukunze kunenga cyane izo mfashanyo n'inkunga duhabwa n'amahanga, mukagaragaza ko ntacyo zitumariye ubu nta nicyo zizatumarira mu bihe biri imbere, ariko nyamara y'urebye imibare igaragaza ko umugabane wa Afrika wakira inkunga cyane, nkaho muri 2023 niba nibuka neza byonyine wakiriye asaga miliyari 60 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba nibuka neza imibare. Kuki muvuga ko inkunga za Afrika yakira ntacyo zitumariye, nyamara ukabona ko inkunga zimwe ziza zikajya mu mishinga y'iterambere y'imibereho myiza, zijya kubaka ibikorwa remezo, ariko mukavuga ko kuba Afrika yakomeza kuba umugabane ugenerwa inkunga ari ukuyiremaza ntacyo bizayimarira? Biratangaje. Amerika irahabwa, plutôt Afrika irahabwa, irasaba, ikumva yahora isaba, yahora ihabwa. Ushyize mu buzima busanzwe wakwishimira gusaba? Ntabwo wasaba, ariko ntabwo usaba ufite ubushobozi. Nanone usaba ntacyo ufite. Urishimira kutagira ubushobozi, kuko ntaguhaye ntiwapfa, sibyo? Wabaho nuko ko ubushobozi wabugira, ariko ninguha ntuzabugira na rimwe. Niba nkugaburira ntabwo uzatekereza no munsi n'umwe. Afrika imaze imyaka ingahe ihabwa inkunga? 78. Iryo terambere uko uravuga rizaza nyuma y'imyaka 78. Iyo nkunga bizakugeza ku iterambere. Noneho reka mbwire, abaguha inkunga bazi uburozi baguhaye, uyanze baranarakara. Sinzi ko mubyibuka muri Maroc banze inkunga, Ubufaransa burarakara. Ni president wa Niger, Chiani, bamuhaye 100 miliyari y'amayero, arayanga. Traoré bamuhaye
60 miliyari arayanga. Ejo bundi Zimbabwe bayihaye 300 miliyo irayanga. Nukuvuga iki ni mwebwe mutaramenya ikibi cy'inkunga. Amerika ifashe independence uzi ko yarwanye n'Ubwongereza imyaka 8 kubera Ubwongereza buzuburozi buri mu nkunga bwabwiye Amerika ngo buyinkunga kuko ivuye mu ntambara kandi ni igihugu kiri jeune. Amerika se ko yayanze iyo nkunga. Amerika yarayanze iyo nkunga. Ubundi nkunga kubera bazuburozi bwayo bayiguhera ubuntu bwa mbere. Barayiguha utanayisabye. Nta na condition ukayimenyera. Iyo umaze kuyimenyera bashyira ama condition kugira ngo inkunga itazagira iki kumarira baguha amafaranga yo kurya. Ntabwo baguha amafaranga y'iterambere. Harya ntwibeshye ntabwo bazaguha inkunga y'iterambere. Baguha amafaranga yo kurya y'imiti y'imiti ya environnement akoreshwa gashira kandi uzakenera nejo kuzakenera kurya buri munsi. Nukuvuga iki bagushyira ahantu uzawuburije yo gusaba ndi. Ariko no mbabwire muri Afrika ukuntu nyine iyo ugaburirwa udatekereza. Hari ibihugu nanagiyemo nanasuye. Nguhu urugero hari nka Congo Brazza, hari nka Gabon, hari nka Centrafrique. Ni ibihugu abanyarwanda benshi bazi. Urugero Centrafrique niho nagiye nyuma naho namaze iminsi. Ni igihugu gifite ubutaka bwiza na Congo Brazza ifite bwiza na Gabon gifite kinini kidatuwe kuko Centrafrique iruta u Rwanda inshuro 23 kandi ituwe na miliyoni 4. Nuko bafite ubutaka bwinshi. Ni kubera iki badahinga? Politique ya France kuva kuri De Gaulle aho ati bari abantu mubagaburire ntibabura icyo barya ariko mubangishe mubare ntibakore. Icyo gihe mpari ONG nashoboye kubara sinabaze zose ariko nashoboye kubara ONG 448 zigaburira abaturage. Uwo muturage igituma adahinga niki? Centrafrique ahantu naciye hose urabona hari amashyamba, ingo ziba mu mashyamba. Umuturage agira akayira kagiwe gusa ntiwabona umurima. Harimo n'abatazi isuka. Ahantu naciye hose nta namwe nasumbaga ibyatsi kugira ngo nkwereke ukuntu ari fertile. Hari ibyatsi birebire cyane ariko nta muturage uhinga. Kubera iki badahinga? Kubera izo ONG zibagaburira. Noneho aho bigabanuki aho hazi abandi bantu b'abanyamahanga benshi kubera zira ntambara zahabaye bakenera kurya. Nta Centrafrique bahinze n'ikijumba barya kiva Cameroon. Bafite ubutaka bwera gutyo. Kiva Cameroon. Nakubwiye ko hatagira n'amasuka. N'ikijumba barya kiva Cameroon. Nashaka kukubwira ububi bw'inkunga. Si inkunga turiko turavuga. Nawe ubwawe nugeri wawe ukajyuna buri cyumweru bazanye stock y'ibiryo uzarya. Nakazi nta kuzajyaho. Ufite garanti kuzarya gushika upfe n'umwana arike. Nakazi nta kuzajyaho. Aho rero shake guhagarika kuriya muntu ashake guhagarika arahagarika ukoresha icyo ushaka. Cyangwa ati kora ikintu udakora iki ndabihagarika. Tera iki gihugu ndatera iki gihugu ndaga. Ica bari abantu ni mutabica ndabihagarika. Nibyo. Niko kamaro k'inkunga afite. Ndagufatira ihano nudakora ibi. Gufatira ihano guki ndahagarika inkunga yawe. Voilà akamaro k'inkunga nawe. Niba aricyo Afrika mwishimiye. Ni mugomeze musabe inkunga. Uribuka intambara ya Ukraine igiye kuba. Amerika yabwiye Amerika hamagaye Afrika yose iti mujye muri ku ruhande rwacu. Ntacyo bababwira. Uribwira uzi ko ati nimutajyaho turahagarika. Bose bagiye ku ruhande rwa Amerika. Ngo Uburusiya ube izore. Ariko nyine uko Amerika
sinzi abayitekereza muri iyi minsi ukuntu batekereza, nakubwiye ko sinzi ko nabikubwiye uyu munsi cyangwa ikindi gihe ko 50% by'abatuye isi biri hariya kuri ya ruhande. Deja Ubushinwa n'Ubuhinde byonyine ni icya gatatu cy'abatuye isi. Ni gute wakwizora Uburusiya? Naho Amerika naho Afrika bava ku Burusiya bwose. Uburusiya buza bufite abantu benshi bari ruhande rwabo. Ariko ubwo nashaka kubwira nyine akamaro k'inkunga nuko iyo nguha inkunga ngo ukoreshe uko nshaka. Kuha inkunga Afrika si ugukunda Afrika, ntawe wakeneye, ntawe bakunda n'umwe. Ariko nuko bazi ko izo nkunga ntacyo zizabamarira kandi bazabakoresha icyo bashaka. Ariko hari iyo urebye ku rutonde hari ibihugu bimwe biza kwisonga mu kwakira ifashanyo nyinshi bitewe wenda n'ibibazo biba bifite, ibibazo by'umutekano, inzara cyangwa umubare munini w'abaturage. Urutonde rufite wenda bafite imibereho itari myiza. Iyo urebye nk'ibihugu nka Ethiopia ubona biri aho hafi, Kongo yo ni ibisanzwe, za Nigeria nazo zirimo, na Tanzania hafi aho n'ibindi bihugu. Ibibazo bya Afrika bituma ayo mahanga akomeza cyangwa se bampatse ibihugu akomeza kubagenera inkunga, ni ibibazo byakemuka ku buryo umuntu avuga ngo iyo nkunga none ntikenewe. Tanzania byantangaza, Ethiopia birumvikana. Ethiopia n'ukubera iriya Tigre baremye, iriya ntambara batiye muri Tigre, ntabwo ari Ethiopia yakira inkunga yose. Urumva rero ni intambara baremye Oxida, igomba kuyinkunga, bagomba kubayimo. Izi ntambara bazirema kugira ngo bazane ibyo bigori, nta nubwo babikura iwabo, barabikura muri Afrika n'ubundi. Noneho babaye, ariko urumva niba babaha inkunga nibo batumye kurwana. Tanzania ça m'étonnerait ukuntu ari yasaba inkunga nyinshi, kubera Tanzania ni igihugu kinini gifite, uretse yuko hakunda kuva izuba cyane, ariko ubundi Tanzania ntabwo yabaho kubera inkunga. Iri mu zasabye inkunga kuko mu mwaka ushize yasabye hafi miliyari 3 z'amadolari, yagenewe inkunga miliyari 3 z'amadolari, ntabwo ari make. Kwari kwagura iriya poro no hariya, ntabwo mu by'ukuri siba yazisabye. Hari ukuntu Tanzania ntabwo yigeze igira amarasiyo meza na Occident kuva kuri Nyerere. Bashaka ukuntu, birababaza kubona itari ku ruhande rwabo, bariko barayinjirira buke buke barebe ko yajya ku ruhande rwabo, kuko ibateye ubwoba, kugira ngo badomine Grand Lac badafite Tanzania n'ikibazo, kugira ngo Occident ifate Grand Lac kuko niyo irwaye, badafite Tanzania, badafite Burundi ni ikibazo. Ubu rero nibyo bihugu bariho muri iyi minsi. Izo nkungu uri kurabona bafite abarobiste bagenda bakabinginga, bakabereka ibikenewe batabonaga, bakagenda buke buke umaze guha inkunga, icyo gihe ngo ukoresha uko nshaka. Aha rero kuri Grand Lac barabangamiye, Tanzania irabangamiye cyane, ariko iyo n'u Burundi ni ibintu wabona. Reka nguhe urugero ukuntu wibona. Uribuka ikintu bita EAC, East African Community? Yego, EAC niyo Occident, sibyo? Icyo tumubona ntacyo kimaze. Uburundi na Tanzania byarabibonaga ko atari yacu. Nk'ubu ushobora kujya muri Kenya n'akarangamuntu, ariko ntabwo wajya i Burundi, ntiwajya no muri Tanzania. Hariya Occident rero yabibona. Ubu rero ibiriho, ubu muri iyi minsi ibiriho. N'u Burundi kuva muri 2015 nta nkunga bwafataga, batangiye kuyibaha Abanyamerika. Aha nuko wumve, noneho wumve sanse y'inkunga rero. Nyerere yarapfuye, ideologie yari tarabavamo, ubu ariko barayikuramo, kuko na Uburundi unugire ngo ni igitekerezo cyabwo, nuko abategeka Burundi uyu munsi benshi bevuriwe muri Tanzania. Ni donc umva akamaro k'inkunga nawe. Ariko abatanga inkunga n'abemera ko Afrika ikwiriye kuba yakira inkunga, nubwo abapanafricaniste batabyemera cyangwa n'abandi bakurikirana kwibohora kwa Afrika bashaka ko Afrika idakomeza kuba igicumbi cyo guhabwa inkunga, bavuga ko uyu mugabane wa Afrika ukenye, nubwo abayobozi bo kuri uyu mugabane benshi batemera ko Afrika ikenye. Mubona Afrika ikenye ku abayobozi batabyemera ni bande? Afrika irakenye? Hoya, ahubwo urantangaje. Afrika niyo kontinent ikize, iyo bitari kize n'izo nkunga nazo baguha, ariko ahubwo
abanyafurika nabo batabizi ko ikize, nabo bayobozi uvuga nabo batabizi ko ikize, ariko Afurika ni ikize nitunze niyo migabane yose. Ariko iyo naguhaye urugero Central Africa ifite ubutaka bwiza sibyo, ariko ntabyizi yabimenya gute sitahinze, izuko Cameroon ari ifite ubutaka bwiza ngo niyitunze, na Brazzaville itunzwe na Cameroon. Urumva Afrika mwicaye, umwana uramusegura umusego wuzuye zahabu, umwana arwaye bwaki ko ntabyuzi tunga ibihugu bingahe muri Afrika. Gabo yatunga ibihugu bingahe muri Afrika, Central Africa yatunga ibihugu bingahe muri Afrika, cyangwa Brazzaville. Ariko ntibyagutanga usanze abana barwaye bwaki. Ibyo byabazwa nde bipfirahe? Bipfa ko nta independence tugira. Naguhaye urugero abanzi inkunga ni ibihugu bifite independence, Burkina Faso na Niger. No mu mibereho yabyo birishoboye birifashije ku buryo bidakeneye izo nkunga. Ntibamaze imyaka 4 nta nkunga bafata. Umaze guhamba bangahe? Barabona Burkina Faso bavuze na essence se, bavuze na nibyo bambara. Ubarushi ibihugu uvuga bifata inkunga bibarusha iki? Nta na kimwe turusha Burkina Faso, nta na kimwe. Umwana arigira ubuntu, arivuriza ubuntu, family ivuriza ubuntu. Ibintu bafite standing dovi batigeze bagira igihe cya colonisation. Nta ikintu cyitwa independence, nicyo kintu cya mbere umuntu akeneye. Naho ubundi kubaho ufite ibyo urya uhabwa, ntaho bitaniye no kuba ufite inka mu rupango uho ibyatsi rya. Ntabwo yihabira byatsi kubera uyikunda, no kubera urakunda amata yawe n'amafaranga uzayikuramo. Natwe baduha inkunga nta kindi suku dukunda. Iyo badukunda niba ari kutugira abacakara, niba batwica buri munsi, niba barema ibyorezo byo kudutera ngo babone bacuruza imiti yabo. Ariko igihe cyose udafite independence ntabyuzi, kandi ntabwo uzagira independence n'umunsi numwe usaba ntibishoboka. Yifata inkunga nta independence ufite. Byashoboka ko Afrika yigobotora uwo mutwaro w'inkunga. Ugiye ko bishoboka kubera Yesu yarabitweretse, yari gobotoye. Noneho hagiye nkuko Yesu yavuyemo, yaciyemo muri ziriya nzira. Wari uzi ko ari umunyafurika wakwirukana base militaire y'Abafaransa cyangwa y'Abanyamerika, ariko barazirukanye. Birukanye na biriya bya Mentier de la Paix bari akasike buri nkakora kwa municipaliya muri Mali ntihari bayirukanye. Base militaire birukanye enye muri Niger, iz'Abanyamerika n'iz'Abafaransa, na Chad yarazirukanye kandi itarajya muri AES. Ibindi bihugu nabyo byagenza gutyo Togo deja agiyemo ya 4, ntibyari nk'ubwe bitatu. Togo yaba ya 4 kubera iki Chad itabe ya 5, kubera iki Senegal itabe ya 6, ngo naho ishobora kujyamo ejo bundi, kubera iki Benin itabe ya 7 mu minsi bikiriza bari 7. Icyo gihe rero kubera iki nibindi, icyo gihe kimwe iyo bimwe byabikoze ni ikimenyetso y'uko nibindi bishoboka. Donc ibintu byarahindutse. Iyo abakera bera bigo ntibabikiriho byarabaye nka Libya, ariko uyu munsi dore biriho. Na Afrika rero ni volonté no gushaka. Nakubwiye ko ari ikintu bita dependance, haheze ikintu bitwa guhakwa baryoha. Abanyafrika umunsi baretse kuryoherwa no guhakwa, birashoboka byose. Hari inkuru iheruka gusohoka mu itangazamakuru BBC igaragaza ko Ubushinwa nk'igihugu gitera inkunga cyane cyane ibihugu bya Afrika biri mu nzira y'amajyambere. Ubu hari ikintu bisa nkaho cyahindutse, aho ibihugu bya Afrika birimo kohereza amafaranga menshi mu Bushinwa mu bigendanye no kwishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kwishyura inguzanyo byagiye bihabwa n'Ubushinwa. Turebe hari ibihugu byagiye binagaragazwa ko biremererwa n'umwenda n'izo nguzanyo byagiye bihabwa n'ibindi bihugu, ku buryo bigeraho bigashyirwaho n'icyo twakwita n'amananiza yo kwishyura. Mubona uburyo ibihugu bya Afrika byitwara mu kwishyura n'inguzanyo byo bizabyorohera kwigobotora izi nguzanyo, kuko ibyinshi bifite n'ibirarane? Ivuga inguzanyo, uravuga inguzanyo zihe? Inguzanyo inkunga zo numva ntizishyurwa, zishyurwa ukundi kuntu.
inguzanyo zihe ko hari ubwoko bwinshi bw'inguzanyo iza banki mondiale hari za banki mondiale hari izindi miryango iterankunga nazo biba byarabonye muri ubwo buryo. oya inguzanyo ni ubwoko bubiri gusa ni multilateral ari banki mondiale FMI cyangwa se ni bilateral ari igihugu kindi cyayiguhaye biratandukanye rero ziriya nguzanyo za FMI ntabwo Afurika ishobora kuzivamo ntibishoboka kubera iki ubundi inguzanyo ideni cyangwa inguzanyo FMI guhaye iyiguha ku buryo izahoraho atakikumarira sinzi kubyumva ishyiraho amakondisiyo ubundi ushobora kwaka inguzanyo iziyishyura nk'ubu natse inguzanyo y'uruganda iziyishyura ariko naka inguzanyo y'umuhanda cyangwa y'ibyo kurya ntiziyishyura icyo gihe rero FMI kugira ngo inguzanyo nusabe y'uruganda ntayiguha nusabe y'imiti cyangwa yo kugura imbunda cyangwa y'umuhanda irayiguha iyo usabye ikintu rero cy'iterambere n'iyiguhaye iyiguha yashyizeho amakondisiyo ikajya iguha uduce kandi uzi ko mu kwishyura iriya nguzanyo uhera ku nyungu uri kurishyura inyungu y'100% naguhaye icya 20 uhera ku nyungu niko bigenda uhera ku nyungu noneho uzajya kugera kuyifata yose cya kintu washaka gukora kitagishoboka n'inguzanyo yawe yari kubye nk'inshuro 10 none bakubwire bati rero ntabwo bigishoboka inguzanyo durigeza utarafata yose dore inyungu zigeza kandi nturatangira kwishyura principal tangira ahubwo wishyure principal ukayabura wayabura kubera bazi ko bamaze kwishyura bagura tireka none tuguhe indi nkunga yo kwishyura bakagura indi deni ryo kwishyura yandi yawe nicyo ituma duhura mu madeni atacyazatumarira noneho reka mbabwire ikintu abanyafrika batabona ku isi igihugu gifite amadeni menshi na Amerika ukurikira urebe Amerika kwitarafata ideni muri FMI noneho iyo FMI ibaha amadeni FMI twese turi muri FMI ariko abantu bafite ijambo muri FMI ni ibihugu 12 gusa mwebwe mufata ideni mutazi uko byagenze ni jewe ibihugu 12 bishyira amakondisiyo gusa mu byo bintu muzabivamo niba rero Burkina Faso yararyanze ariko Nigeria nta nubwo yanze rya FMI Nigeria yanze rya makuru Burkina Faso no yanze rya FMI na Zimbabwe ni wanze rya FMI ubundi ni deni twese twadukwiye kwanga kubera cy'Amerika nkuko mwari mubivuze yo yaryanze nkuko izeyo makondisiyo nkuko izi nyungu baka yes tumutana ryishyura hanyuma dusoza ibihugu nk'u Rwanda ari nacyo gihugu turimo ubu byagerageje icyo twakwita nk'uburyo bwo kwigobotora inguzanyo cyangwa se n'izo nkunga z'amahanga yaba bihereye no mu ngengo y'imari wabonye ko igihugu cyagiye gikomeza kugenda kimanura gatoya uruhare rw'inkunga z'amahanga mu bigendanye n'ingengo y'imari y'igihugu bakarebera cyane cyane mu byinjira mu gihugu yaba mu misoro n'ibyo byatanga icyizere ko ibindi bihugu bya Afurika n'andi ma approche ashobora gukoresha byafasha mu kwigobotora inkunga z'amahanga n'inguzanyo nk'ibyo twebwe twarabyigoteye buriya kurwana nabyo kurwana n'ibyo bintu ntabwo birwanirwa mu discours byasaba yuko tubanza tukagira ifaranga ryacu tukagira mone yacu igihe utaragira mone yawe uri muri FMI byazo bikuze ko mone yacu iri ahime ku $1 ntabwo wavuga ngo twabyigote igihe cyose ukiri muri FMI ugikoresha Swift yabo ntacyo twavuga kandi noneho ntabwo igihugu gishobora nk'ubu ntabwo bavuga ngo u Rwanda rukora ibyo ngibyo
ntabwo u Rwanda rushobora kwigobotora ibyo bintu rwonyine, bisaba yuko dushyira hamwe twebwe mu karere, ibihugu byacu bikajya hamwe. Ntabwo dushobora kubona independence twenyine. Ntuzarenga igihugu cyawe ngo nikikuye ku bazungu, ntibyashoboka. Ari kimwe n'ibishoboka, bagitezaho bene wabo bakakirasa, bagiteza bene wanyu bavandimwe wabo bakakurasa. Mugomba kubanza kugira ubumwe mwebwe. Icyo gihe nta na kimwe twamera nka Yesu. Nk'ubu twebwe dufatanye tugiye hamwe na Kongo n'u Burundi na Tanzania, igihugu cyaba kituruta ku isi ni ikihe? Ntacyo. Ariko ntabwo u Rwanda rwabikora rwonyine ngo bishoke. Ntibishoboka. Barabuteza Burundi, barabuteza Kongo, barabuteza Tanzania. Icyo gihe rero baba banagize Imana, babonye ikintu gituma duhora dushwana. Ariko bisaba yuko politike yacu étrangère bakora diplomasi ikomeye n'abari abandi, kuko twese ari twebwe, ari Kongo, ari Burundi, twese dufite inyungu yo kwishyira hamwe. Dufite inyungu yo kwishyira hamwe tukava muri ibi ngibi, kuko twese turakize. U Rwanda rurakize, u Burundi burakize, Tanzania irakize, Kongo irakize, dufite byose, ntacyo tubuze. Icyo tubuze ni ubwo bumwe nkubwiye. Dr. turasoje, ariko imyaka irenga 70 Afurika ihabwa inkunga, tuvuge ko kwigobotora inkunga ni mu myaka 1, 2, 3, 4 cyangwa n'urugendo n'ubundi bigaragaza ko ari bya bindi ubwo ngo n'urugendo rukomeje rutari vuba. Iyo mubara imyaka y'igihugu ntiruka bari amezi 12. Imyaka y'igihugu umwaka umwe n'imyaka 30 ni generation. Ubu uyu munsi generation y'uyu munsi, iyi myaka tumaze ntitekereza nk'imyaka ya mbere ya 1994. Generation ibitekerezo kundi. IS ifashe independence Burkina Faso, Niger, Mali zari zimaze imyaka iyo 78 nkubwiye mu bukoloni. Ariko reba iyo generation, natwe rero iyi Grand Lac, iyi generation ishobora gutekereza neza ku buryo tukabivamo vuba nka kuri ya IS yayivuyemo. Nk'ubu ngubu iyo abakera ntabwo nta n'ubwumbaza ibyo bibazo. Iyo abakera ibyo bibazo si byumbaza. Icyo kibazo cy'inkunga ntacyo wari ntiwigeze ukimenya, utangiye kukimenya uyu munsi. Ikibazo cyo kubura independence ntiwigeze ukimenya, utangiye kukimenya uyu munsi. Aha rero ni ibintu ibyo vuga ngo mu myaka n'imyaka muri uyu mwaka nyine muri iyi myaka, iyi generation ndetse mvuga umwaka zivuga 26, muri iyi generation ishobora guhindura ibintu bitari bikeye. Mukurikije ubushake bwa politiki, ko abaperezida benshi b'Afrika bagaragaza ko bisaba ubushake bwa politiki. Iyo murebye ibihugu bya Afurika, ubwo bushake bwa politiki burahari, buhuriweho ku buryo kuko nabo bumva ko ari umutwaro bakwiriye kwitura. Iyo urebera kuri perezida w'igihugu uriho cyangwa perezida wari wese, ntabwo wamenya ubushake bwa politiki. Ubushake bwa politiki bumenyera, si ngombwa ngo uvuge kuri radio, si ngombwa ngo uvuge kuri televiziyo. Biratungurana, baba uri mu rubyiruko, baba biri muri la jeunesse, biratungurana ntumenye ibyo ari byo. Ibyo batekereza burya n'abaperezida ntibabizi. Ibyo urubyiruko rutekereza ntabwo babizi. Burkina Faso bajya gukuraho Damiba, hari abajenero muri Burkina Faso, hari abakoloneli, hari abaletena koloneli, ariko kapiteni ni wakuyeho wafashe pouvoir. Ntabwo bigeze bamutekereza biriya. Ibintu urubyiruko rutekereza ntarwuzi, kuko ni urubyiruko nirwo ruhindura igihugu. Nizo mpinduka dushobora kuzaziteka ku rubyiruko kurenza kuba zinahari n'ubu ntabyuzi. Turashimiye cyane Dr. Lusa. Ingingo ikomeye cyane, ndetse abantu bariko bo babireba bavuga ko Afrika igihe cyari kigeze ngo yigobotore izo nkunga, niba koko bigaragazwa ko ari umugabane ukize wakabaye ufite byose, ahubwo utunze iyo migabane yindi ihindukira ikaza igakoloniza Afrika no kuyitegeka. Reka twizere ko igihe kizagera Afrika ikigenga. Niba ubu ni byagumye no kubagora, kuko abazungu ntitwavukiye rimwe, baje nyuma, baje mu 1900. Twariho, sibyo? Twariho, ariko iyo umuntu ashaka guha inkunga akiriya ubundi bukene muri yo butagiraga. Bazana indwara tutagira, bakazidutera,
ukumva ko ukeneye imiti, baguha ubuntu bwa mbere, ubundi bakaguha imiti itanakuvura ikariya indwara chronique, baguha ubuntu, iya kabiri ukayigura, kandi noneho niyo yaguhaye ubuntu nta buntu bubaho, uwo muntu umufata nk'umuntu nk'Imana yawe, akora ibyo ashaka. Rero simbona igituma bikanga ibyo, twabaye abazungu bataragera iwacu, n'ubu twabaho badahari. Turabashimiye cyane Dr. Lusa, kadukoresha iminota isigaye ya nyuma 15 twivugire kuri Karakidini. The Zoom TV 24, kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24.